E iri ana tētehi ārai ki runga I te toi pakitara o te kanohi a Trustis Gear, kua riro nei. Disappointed, angry, mixed emotions, but mostly broken. Broken to see that happen for us, for our boy, and for our community, for our rangatahi. Nā tēnei harakino kua rewa anō te mamae me te haihai o te whatu manawa ki tēnei māma me tōna whānau nā te rirunga o tāna tama I tētehi whai a te pirihimana e te kaumārama ki muri. It automatically brought tears to my eyes. It took my breath away. Seeing our son's beautiful smile again and his face, his spirit reflecting from the mural. Yeah, it was overwhelming, but it gave me immense gratitude. Me te ātāhua o te tamaitira, hakoa te nanakia te haututu o te tamara I rongo I tana wairua pai, I rongo I te nui o te aroha o te tamara ki te tangata. Hakoa tana taiohi. Ko taumata Solomon te ringa toi I peita te tohu maumahara e mānuka nui ana ia ki ngā mahi tūkino nei ki ngā toi hurinoa I te rohe. Tēnei momo rau ke herereke I te mea he tohu whakamaumahara tēnei ki tētahi kua hinga, kua mate, kua wehe ki te pō. Tētahi tangata e ora nei te haere ki te tūkino I tētahi tohu whakamaumahara kāre whakaitia. It was awesome when they put it up. It was mean as. I mean, he's a local boy that grew up here. He played rugby with our kids, with my boy. And it was sad when he left. And I hope they catch who did it too. There's no need for it. No matter what, there's no need for shit like that. I can understand why it's vandalised because it shouldn't have been there in the first place. Well, I feel sorry for the whānau in itself. I mean, if I lost a child, I wouldn't want to see it in that way, being disrespected. E ai ki te tari prihimana ki a mātou o Aukaha News, ka whiwhi I a rātou I tētehi. Ripoata I te tekau mātoru o Akuhata, e pā ana ki ngā mahi tūkino I te toi pakitara. Kei te aromata waia e rātou I ngā pārongo I tēnei wā. Hei te āhua māharahara te tangata nāna te pakitarara. I runga anō I ngā taupatu I waenga I te kaunihira, ngā pirihimana I awai ake rānei, I te hāpori tonu. They're the heart of our community, our rangatahi, and that was the vision and the kaupapa behind the mural was to be able to create a space of healing and love for our rangatahi, to allow them to be seen and heard and know that they're cared for. Ka mutu ko te wawata kia hiki nā anō ngā ārai nei kia kite I te toi whakamaumaharatanga anō. Te Kawa Paora, Aukaha.